Reka mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mukomeje kubana natwe mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu karere ka Rusizi ni mu ntara y'Iburengerazuba. Amakuru akurikira akaba akomeje kugenda avugwa cyane. Biravugwa yuko mu murima w'umuturage hataburuwe imbunda irimo amasasu menshi cyane mu murima witwa uwo murenge Manase y'imyaka 51 utuye mu mudugudu wa Kirabyo ya kabiri akagari ka Gahinga mu murenge wa Mororo mu karere ka Rusizi. Ubwo abasore bagera kuri 3 b'uyu mugabo bahingaga, umwe yakubise isuka azamura imbunda yo mu bwoko bwa Safoding. Bikavuga ko bishoboka ko yari hatabwe vuba kuko bari basaruye imyaka muri uwo murima batari barigeze bayibona. Nkuko bwiza.com dukesha amakuru yabitangarijwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gahinga Munyaneza Theogene, ngo aba basore basanzwe bafatanya na nyina guhinga uyu murima kuko se uwa murenge Manase yabataye agacyura undi mugore mu kagari ka Tara muri uyu murenge. Ubwo bahingaga rero ngo masaa 5 n'iminota igera kuri 15 umwe yakubise isuka yumva akubise ikintu kimeze nk'icyuma cyari hafi cyane gitabye gipfunyitse mu ishashi ndetse n'umufuka ngo usatuyemo bita umusumba. Arebye rero abona ni imbunda, ahamagara nyirarume wigeze kuba rero umusirikare mu ngabo zatsinzwe akaba yaranayoboye uyu mudugudu. Aje arebye asanga niyo ni imbunda iri kumwe n'amasasu yayo. Batabashije rero kumenya umubare kuko ngo ingese ngo zatumaga aho amasasu yari hadahita rero hafunguka. Yagize ati bakimara kubona ko ari imbunda irimo nayo masasu ati tutamenye umubare wayo ubwo gufungura aho ari bitashobokaga kubera ingese ariko nazo ubona ko zitamazeho igihe kirekire. Bahise rero ati bampamagara ati ntange mpamagara inzego z'umutekano n'ubuyobozi bw'umurenge. Dushimira abaturage rero batanze amakuru, tunabasaba rero ko igihe cyose babonye ikintu nk'icyo bajya bihutira kubimenyesha inzego z'umutekano. Inzego z'umutekano ngo zahise zitwara. Avuga ko umugore nyir'umurima yababwiye ko atazi uwayihatabye n'igihe yahatabiwe kuko amaze igihe kirekire awuhinga, n'ubu ngo yari asaruyemo imyaka kandi atigeze rero ayibona. Nawe atunguwe no kubyumva ati bikabera abaturage urujijo cyane cyane ko atari ubwa mbere muri uyu mudugudu hatoragurwa imbunda n'amasasu yayo mu murima bahinga. Ati kandi uko ngo bihabonywe ngo ntihamenyekana uwabihashyize, bakavuga ko kubera ko rero ako gace ngo kabaye igihe kirekire inzira y'intera hamwe n'abasirikare batsinzwe bajyaga muri Repubulika ya Kongo bahunga kuko ari hafi y'umugezi wa Rusizi, ngo hakaba n'abandi bahabwaga imbunda bitaga izo kurwanya umwanzi mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Bigakekwa ko hari ababa batarazitanze uko imitima rero ibariye aho kuzishyikiriza ubuyobozi bakazihisha muri buriya buryo. Ati ku byahwihishwaga na bamwe mu baturage bavugaga ko bishoboka ko ari uyu mugabo uwo murenge Manase wataye urugo rwe waba warayihatabye agamije kuzagira nabi uyu mugore we mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uyu muyobozi yavuze ko babibajije uyu mugore akavuga ko akeka ko atari byo kuko ngo nyuma yo kumuta nta bikorwa bihungabanyiriza umutekano n'abana be bindi yagaragayemo ko we yumva atabihuza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mororo yitwa Ingabire Joyeuse yavuze ko iyi mbunda ari iya kera. Nawe akavuga ko bishoboka ko hari nk'abaturage bahawe imbunda ngo zo kurwanya umwanzi mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi kubera ko hanabaye zone turikwaze, bamwe mu bazihawe bakazihunga abandi bakazibika kuko rero ngo batakwemeza ko zasubijwe cyo zose. Uko imyaka ihita ngo wayibitse akabona ashobora kuyifatanwa bakagenda rero bazikuraho muri ubwo buryo, nubwo iperereza rikomeje ngo bimenyekane neza nk'uko bitangaje. Ku baturage baba bafite ubwoba bwo kuba hari abandi baba bazibitse cyane cyane ko atari ubwa mbere zihatabururwa muri imyaka ya vuba. Yagize ati birashoboka ati niyo mpamvu rero iyiperereza ariko tugasaba uwaba ayibitse wese yenda afite ubwoba ko ayitanze hari ingaruka byamugiraho ko yayitanga ku nzego zibishinzwe. Ati nta mpungenge yagira ku mutekano we nyuma yo kuyitanga. Ati nuwamenya aho ibikoresho nk'ibi biri mu baturage akaba yatanga amakuru kare bikajyanwa aho bigenewe nk'uko yabigarutseho. Ati hari hashize imyaka igera kuri 2 muri uyu murenge wa Nyakarenzo bihana imbibi ndetse n'wa Kamembe havuzwe abantu bateraga ibisasu aho batwitse imodoka mu murenge wa Nyakarenzo
bakarasa n'amasasu agera kuri 3 mu kirere, bakagenda hashira iminsi mike bagatera ibindi muri santere y'ubucuruzi ya Karangiro hafi y'ibiro by'umurenge wa Mururu, bagatwika amangazini ndetse n'ibyari birimo byose, bagatera n'ikindi gisasu mu mujyi rwagati wa Rusizi mu murenge wa Kamembe. Ati kubw'amahirwe nicyagira icyo cyangiza, ati kwashobora rero kubihuza. Uyu muyobozi akavuga ko ntaho bihuriye kuko ababiteraga baje gufatwa. Yagize ati ntaho bihuriye kuko abateraga biriya bisasu 2019 ati hafashwe abagera kuri 11 baragafungwa. Ati kugeza ubu hakaba nta kindi gikorwa gihungabanya umutekano kirongera muri iyi mirenge yacu. Ati abaturage rero batekane, ntaho bihuriye rwose. Yanavuze ko bishoboka ko hari ushobora kuba abitse igikoresho nk'iki, ati kubera inzangano akaba yagishyira mu murima cyangwa se mu rugo rwa mugenzi we ngo abe ari we cyitirirwa bimukoreho. Ati ko rero uwatekereza cyo nawe atatinda gutahurwa ko ibyiza waba akibitse uko nabyo bishoboka ati yagitanga, ati hakiri kare ataragifatanwa ku buryo byamugiraho izindi ngaruka, nk'uko byatangajwe rero n'uyu muyobozi muri kariya gace ka Rusizi. Reka rero tuve kuri inkuru dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avuga. Amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya tuyahere ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho President Joe Biden avuga ko gushiraho inzitizi ku batora muri Amerika bitandukanye n'ibiranga igihugu. Yatangaje ku munsi wa kabiri ko kubahiriza uburenganzira bwo gutora ari urugamba rwihutirwa rwo mu bihe bya none. Ivyo yabitangaje mu gisagara ca Philadelphia muri leta ya Pennsylvania ku munsi wa kabiri. Biden yatangaje ko gukingira uburenganzira bwo gutora ku banyamerika kizoba kimwe mu bintu azoshimikirako cyane mu kiringo ciwe mu mabanga ya president. Yamara yaranebaguwe bikomeye n'abademokrate bavuga ko atari kakora ibihagije. Ivyo naho bitamworohera kurenganisha imigambi yiwe mu nama nkenguza amateka. Kwijambo yashikirije ku munsi wa kabiri mu gisagara ca Philadelphia, Biden yavuze ko utwigoro kugeramira uburenganzira bwo gutora bitandukanye n'ibiranga Amerika kandi biciye kubiri na demokrasi. Yaranebaguye uwo yasubiriye Donald Trump avuga mu bitagira insiguro ko habaye ubusuma mu matora yo mu mwaka wa 2020 inyuma yuko ayatsinzwemo. Ijambo rya Biden ryari rigenewe gutuma abanyagihugu baja ku ruhande rwiwe. Bitegekanijwe ko umuyobozi mukuru w'ishami ry'ishira hamwe ONU ryitaho abana UNICEF Henrietta Fore afise imigambi yo kuva mu mabanga yiwe inyuma y'imyaka igera kuri 4. Yafashe iyo ngingo kugira yiteho ikibazo cyo mu muryango wiwe uko vyatangajwe ku munsi wa kabiri n'umuvugizi w'ishira hamwe UNICEF. Fore yagenywe n'umunyamabanga mukuru w'ishira hamwe ONU Antonio Guterres kugira arongore ishira hamwe UNICEF mu mwaka wa 2018. Azoguma mu mabanga yiwe gushika ubuzomusubirira abonetse. Kuva rishinzwe mu mwaka w'1946 ishirahamwe UNICEF ryararonse abayobozi ndwi bose abanyamerika. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yarashimiye Fore ku buyobozi bw'ibo bwiza no kuba yatumye ubuzima bw'abana bwisununura kurushiriza mu bice bitandukanye vyo ku isi. Tanza akarorero k'uruhara UNICEF yagize mu rugamba rwo kurwanya ikiza ca COVID-19. Umuvugizi w'ishirahamwe ONU Farhan Haq avuga ko ku buyobozi bwa Henrietta Fore UNICEF muri iki gihe ari ishirahamwe rikorana n'amashirahamwe atari make yaba aya leta canke yikorera ku giti cayo kuvyerekeye gushikira iterambere rirama. Tuze muri Afrika aho igitigiri cy'abamaze gupfa mu migumuko muri Afrika y'Epfo inyuma y'ifungwa rya Jacob Zuma kiriko gitera ciyongera. Uko bitangazwa n'itorokanizo ry'amakuru ryo mu France AFP, igipolisi muri Afrika y'Epfo kimenyesha ko abantu 72 bishwe, abandi 1234 barahagarikwa mu ruhagarara rwatewe n'ifungwa mu ndwi iheze rya Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo. Bitangazo ku munsi wa kabiri mw'ijoro, igipolisi cyatangaje ko benshi